među braćom i kolegama sa televizije Hran, da pozdravim sve vaše gledalce i da možemo da porazgovaramo na ovu zanimljivu i čini mi se aktuelnu temu. Oče, pre nego počnemo da razgovaramo o samim društvenim mrežama, zamolit ću vas da jednom kratkom formulacijom definišite i pojasnite našim gledalcima šta znači biti pravoslavan. Pa znamo da se pravoslavna crkva nekako usteže od donošenja definicija i formulacija i to čini sa punim razlogom zato što se jedan takav pojam kao što je pravoslavan hrišćanin ne da ograničiti ničim, ali za potrebe ove teme, ovom pojmu možemo prići sa jednog opšteg stanovišta da biti pravoslavan hrišćanin znači na jedan dostojan ili makar truditi se da na jedan dostojan način nosimo najviše zvanje koje je Bog ostavio za neko svoje stvorenje. To je zvanje čovjeka. I kad krenemo da razmišljamo ko je to čovjek, šta je to čovjek, bilo koji pojam kad krenemo da razmišljamo, mi nekako počnemo da se vratimo u iskustvo antike, da vidimo šta se u antičkim jezicima govori, ali ovo je jedan od primjera gdje naši slovenski jezici možda daju malo ljepše i potpunije značenje te riječi. Dok se i jevrejski, i grčki, i latinski nekako vežu za zemlju, pa kažu onaj koji je stvoren od zemlje, Sloveni su osjetili nešto drugačije, pa su ga nazvali čelovjek, onaj koji je čelom, koji je svojim licem okrenut ka vječnosti. I kao da je stari slovenski čovjek osjeti ono što će vladika Rade, naš Njegoš, reći kada govori o čovjeku, a za njega vidim nije zemlja. On izdiže čovjeka iz nekog zemljanka, iz nekog glinka ili ne znam, prašinka. I pravoslavni hrišćani, dakle, su prije svega jedni autentični ljudi. Pravoslavni hrišćanin je autentičan, iskren čovjek i dalje kada produbljujemo tu misao, doći ćemo do toga da je on čovjek zajednice. Već u prvoj knjizi Mojsijevoj, knjizi Postanja, vidimo da čitamo onaj Božji uvid o čovjeku da nije dobro da je čovjek sam, nego da je čovjek stvoren kao neko ko treba da zajedničari kako sa Bogom, tako i sa drugim čovjekom. I upravo kao biće zajednice čovjek je pozvan da ostvari sebe u punom potencijalu ljudskom i još više od toga da ostvari sebe kroz oboženje. Upravo ta zajednica i ostvarivanje sebe u zajednici sa Bogom i u zajednici sa bližnjima zna da bude kako veliki dar koji smo dobili od Boga, tako i iskušenje sa kojim treba da se borimo tokom čitavog života. Oče, po vama iz vaše svešteničke perspektive, koji su najveći izazovi, koja su to iskušenja koja bi vi izdvojili pravoslavnog čovjeka 2022. godine? A drevna je mudrost koja govori o tome da svako vrijeme nosi svoje breme. Da ljudi u svim vremenima nose neke naročite osobenosti svog vremena koje sa sobom nose naročite izazove i iskušenja. Ali ono što je zajednički imenitelj svega toga, eto, već smo jednom pomenuli Njeguša, on kaže čovjeku tajna je najviša. Odnosno, upravo zajednica i taj poziv da budemo dio zajednice suštinski zna da bude veliki izazov i veliko iskušenje za čovjeka. Kako naći sebe u zajednici sa bližnjim? Kako naći sebe u zajednici sa Bogom? I taj imenitelj zajednički potpuno se provlači kroz sve vjekove. Uvijek čovjek pokušava da nađe svoje mjesto u mozaiku zajednice koju sačinjava. Civilizaciju u kojoj mi živimo i vrijeme u kojem mi živimo često se naziva i tom informacionom ili komunikacionom civilizacijom. Razlog je jasan. Živimo u vremenu u kome više nego ikad razmjenjujemo informacije, komuniciramo jedni sa drugama. Ulazimo u odnose jedni sa drugima, a znamo da ukoliko bismo samo analizirali jedan odnos dvije osobe koje se samo površno poznaju, već imamo jedan čitav kosmos emocija, čitav kosmos dubine, jedan odnos koji bi se prije mogao nazvati tajnom nego nečim što se međusobno poznaje. I danas imamo čovjeka koji komunicira sa stotinama ljudi, koji ostvaruje na stotine takvih odnosa i to je izuzetan pritisak za čovjeka. Jedan od glavnih načina kako komunicira danas je upravo ono što je predmet našeg razgovora. To su društvene mreže i sve te platforme koje služe za komunikaciju. To što čovjek komunicira sa toliko mnogo ljudi suštinski ne bi trebalo da bude vrednosno ni pozitivno ni negativno.
samo čovjek ima možda veći pritisak. Ali ovdje imamo situaciju da ta naša komunikacija nije spontana. Da to nije stvar samo dvije osobe koje se međusobno nađu i razgovaraju, već da je ona u mnogome određena i formulisana kanalom komunikacije koji se obavlja. A kanal taj komunikacije su društvene mreže koje nisu ni malo, da kažemo, naivne niti osmišljene tako samo da bismo mi međusobno komunicirali. Oni imaju svoje i komercijalne, možda i neke druge ciljeve i onda ta naša komunikacija biva obremenjena tim teretom različitih algoritama, softvera, sad da ne koristimo previše sve te izraze. U svakom slučaju vrlo treba biti oprezan i vrlo treba biti pažljiv kad stupamo, način na koji komuniciramo, informacije koje dijelimo, jer sve one danas, nažalost, nisu samo naše, nego u tu našu komunikaciju uvijek posebno uključen i neko drugi. Oče, rekli bismo kako u teoriji, tako i u praksi čovjek današnjice je neodvojivo vezan, da li privatno, da li poslovno, da li iz nekog trećeg razloga sa mobilnim telefonom, samim tim i sa društvenim mrežama. Kakav je vaš pogled na to, odnosno na tu neodvojivost života čovjeka današnjice sa mobilnim telefonom i društvenim mrežama? Pa, upravo ste, društvene mreže i taj kompjuter mali koji mi imamo u džepu, koji nekako po nekoj navici dalje zovemo po toj njegovoj potpuno sporednoj funkciji telefona. On u zadnje vrijeme biva mnogo više od telefona. Zaista su važan dio našeg života. Ja se lično nadam ne i neraskidiv. I ne nešto što je neodvojivo od nas, nešto što je već sraslo i postalo organski dio nas. Nadam se da to nije tako, ne zato što su telefoni sami po sebi što škode ljudima ili što su štetni. Mi svi znamo i ne treba sad naročito to elaborirati koliko su nam oni olakšali svakodnevni život i svakodnevnu komunikaciju, koliko nekih stvari za koje smo mi trebali da odvojimo, ne znam, čitavo jedno popodne, sada završimo samo koristeći svoj mobilni telefon kao usputnu neku radnju. Ali u svoj toj mogućnosti koju dobijamo uvijek se kao jedan neprijatan poklon kriju i druge stvari. Ovdje možemo primijetiti da ti telefoni kao da žele da ih mi stalno koristimo. I osmišljen jedan čitav sistem notifikacija, obavještenja, zvona, vibracija. Na različite načine on kao da stalno vapi iz onog džepa uzmi me, koristi me. A ljudi koji su to osmislili nisu imali ni malo altruističke namjere kada su to tako stvarali. Sigurno da bez njih naš bi život bio potpuno drugačiji. Ja lično sam, kao i vi, mlad čovjek, mi smo odrasli u jednom potpunom ambijentu i za nas je možda i nezamisliv život bez tih komunikacija. Ali eto, ako pitate za moj stav, ako on uopšte ičemu relevantan, ja se lično trudim da ne zaboravim da su sve te društvene mreže nešto što mi ipak plaćamo. Jer jedan pametan čovjek je, komentarišući društvene mreže, rekao da ukoliko dobijete neku aplikaciju da je koristite besplatno, znajte da ste proizvod koji se prodaje vi sami. I zaista te organizacije koje su osmislile i Facebook, Instagram, i one su kapitalistička društva koja žele da sebi pribave koristi. Vi plaćate cijenu korišćenja tih društvenih mreža, svjesno je plaćate, iako možda vi to ne želite da znate, plaćate time što pristajete da budete izloženi najrazličitijim vrstama trgovinskog, političkog, ideološkog marketinga koji polako, ali sigurno oblikuju našu svijest i još važnije naše potrebe. Naučno je dokazana, a i mnogi duhovnici to u posljednje vrijeme sa pravom apostrofiraju, povezanost između uninija, između neke depresije i marketinga. Jer marketing ima tu jednu konstantnu želju da nam kaže taj proizvod je nešto što ti nedostaje da budeš srećan. Sad, količina proizvoda koji se reklamiraju prosto je nemoguće bilo kom čovjeku da ih ima, čak i da imaš sva sredstva, ne možeš da konzumiraš sve te proizvode i da ih imaš. I podtekst koji je veoma opasan
za duhovni mir čovjeka govori ako nemaš taj proizvod nisi srećan. I dolazimo u jednu situaciju da ljudi zaista padaju u teške duhovne probleme zbog prekomjernog korišćenja i izlaganja sebe tim marketinškim. A da ne govorimo o drugim također porukama skrivenim, ideološkim, političkim, na svake druge načine kako se formira naš, to bi možda mogla biti tema za nekoga ko se više u to razumije. U svakom slučaju zbog tog rizika koji je veoma prisutan, da se naše potrebe toliko povećaju da mi ne možemo da ih zadovoljimo, zbog tog rizika zaista treba se potruditi da se vratimo na ono prethodno, da ne dozvolimo da te društvene mreže postanu neodvojiv dio nas. Ako ne možemo potpuno da ih isključimo, i veliko je pitanje da li je treba potpuno da ih isključimo ako smo već ostvarili jedan nivo komunikacije s drugim ljudima preko njih. Sad bit će sigurno da je to nešto što je otvoreno debati i ne želim uopšte da se određujem prema tom pitanju, ali ako ih koristimo, moramo jednostavno da naučimo da se izborimo za minut za sebe. Za minut za Boga, za minut za bližnjega, da se prosto, eto da kažemo žargonski, izlaktamo sa svim tim notifikacijama, sa svim tim vibracijama, sa svim obaveštenjima i da probamo da se u potpunosti ne oslonimo na njih i da ne dozvolimo njima da oni kreiraju naše potrebe, naše poglede na svijet, a da ne kažemo naše poglede na bližnje i na Boga. Da. Odlično objašnjeno, oče. Ako izuzmemo zdravorazuman lični stav koji ste izneli, postavit ću vam pitanje ima li pravoslavlje uopšte stav izgrađen prema društvenim mrežama? Da. Pravoslavlje, ili možda bolje rečeno pravoslavna crkva je, kako bi rekli to, ona u mnogome sliči jednom mudrom starcu. A ako ste ikad sreli, a sigurno da jeste nekog mudrog starca, vidjet ćete da on nije čovjek koji će se na prvi mah odrediti prema bilo kojoj pojavi ili prema bilo kojoj ličnosti, nego će uvijek mudro sačekati, mudro oslušnuti, mudro vidjeti i onda ako ga upitaš, on će dati odgovor za to. Neće trčati da se odredi prema nečemu sa oduševljenjem ni pozitivno, ni negativno. Tako i sa zvaničnim stavom crkve. Ali u tom pitanju može postojati jedan stav i jedna zamka u koju upadaju naši vjernici gdje oni sebe doživljavaju kao jednog pasivnog primaoca blagoslova sa neke visoke birokratske instance i on sad čeka da dođe rješenje gotovo iz sabora, od sveštenika, od duhovnika i da on na taj način dobije uputstvo sebi za život i pravilo kako će živjeti. Ne smijemo da zaboravimo činjenicu da ne postoje dvije odvojene realnosti, vjernici i crkva ili narod i crkva, nego da je narod zapravo samo biće, sama duša, sama suština crkve zajedno sa svojim pastirima. I da kakav će biti odnos pravoslavne crkve prema društvenim mrežama. Ja nemam ni najmanje sumnje da ćemo mi kad zrene vrijeme, kad se mi već dobro upoznamo s društvenim mrežama, kad se na kraju krajeva možda pokaže šta stoji iza toga, jer mi danas ne možemo vidjeti cijelu sliku, da ćemo imati jasnu pouku crkve. Ali do tada zašto isključujemo i svoju odgovornost u određivanju stava crkve? Pa svi mi, ako pristupamo odgovorno, ako pristupamo kao pravoslavni hrišćani, ako pristupamo sa ljubavlju, svi mi negdje učestvujemo u kreiranju toga stava crkve. I naši stavovi, pa ponekad bili i različiti, dijametralno suprotni, kao neko kamenje koje ima oštre ivice, sudaraće se, možda to će biti praćeno nekim ljudskim nesuglasicama, ali će se vremenom ti sve oštrice otupiti i to će postati jedan sitni onaj ulcinski pijesak i sve će leći lijepo jedno drugo. Imat ćemo tu taj duše koristan stav crkve za neke buduće generacije. Znači, to bi bila neka moja poruka da ne očekujemo od crkve gotova rješenja, nego da sami uzmemo odgovornost. To što je neko u činu, neko nije u činu, ne znači da je odgovornost isključena i da je on samo tu pasivni primalac nekih poruka, nego svi mi smo zajedno pozvani da činimo taj bogočovečanski organizam. To je zaista jedna nedokučiva tajna, iako mi to vrlo često koristimo kao neku definiciju kako jedna zajednica koja sačinjava
milioni ljudi može biti jedno tijelo, jedan organizam. Da. Treba svi da uvijek razmišljamo o toj tajni i da ne zaboravimo na tu sabornost kao osnovno svojstvo crkve. Oče, kako bi onda, saobrazno vašem odgovoru na ovo pitanje, čovjek, vernik, prosječan čovjek, trebao da gleda na društvene mreže iz pravoslavne perspektive, ako uzmemo u obzir da na samim društvenim mrežama možemo vidjeti pravoslavlje, bit ću slobodan, predstavljeno iz raznih uglova, iz raznih perspektive. Kako da budemo obazrivi i osjetljivi da znamo šta nam se daje kao proizvod? Upravo ste, na društvenim mrežama se može naći zaista sve. Sve i svašta. Sad, veliko je pitanje kako je to sve i svašta predstavljeno. Stvari koje su komercijalne, kao što rekoh, nikad ne zaboraviti da su društvene mreže jedan projekat jedne određene firme koja ubira korist. Stvari koje su komercijalne, koje se mogu kupiti, prodati, na njima se može uzeti procenat ili reklama ili nešto. O njima možete naći sve, ali stvari koje se tiču nematerijalnih dobara, ako ćemo još posebnije pravoslavnog, duhovnog iskustva, te stvari su ostavljene ljudima na neki entuzijazam, na neku njihovu dobru volju, kako će to uraditi, kako će predstaviti ono što oni sami vjeruju. To je s jedne strane dobro, jer prosto je nevjerojatno šta naša braća i sestre rade po internetu. Mislim da ne postoje marketinške agencije ovog svijeta koje bi mogle da osmisle takve kampanje, takve postere, takve spotove. Toliko lijepih i dirljivih riječi, citata. Ne mogu čak ni da nabrojim sve što rade naša braća i sestre potpuno besplatno iz najbolje namjere da šire jedni drugima tu blagu vijest o tome da je Hristos spasitelj, da je pobijedio smrt, da ima nade iza svakoga od nas. I to je predivna stvar koju entuzijazam nosi po sebi. Ali s druge strane, entuzijazam nikad nije sistematičan. Entuzijazam nikad nije, da kažemo, organizovan. Entuzijazam može i da zastrani. I tako mi na internetu možemo pronaći različite sadržaje koji nose prefiks pravoslavnosti i ljudi će se možda i za takve različite sadržaje i zakačati. Ono što je stvarno sreća jeste što naročito sa dolaskom na tron Svetog Save Svjetiješeg patrijarha Porfirija crkva ulazi u taj virtuelni svijet. Sama činjenica da naš patrijarh ima svoj zvanični Instagram nalog, sama činjenica da drugi episkopi također aktivno propovijedaju, sveštenici, laici koji su teološki obrazovani, na kraju krajeva laici sa najboljim namjerama. Sve to daje nadu da će se i naša Srpska pravoslavna crkva uključiti rame uz rame sa drugim pravoslavnim pa i drugim hrišćanskim zajednicama koji su na tim društvenim mrežama i tekako prisutni. I neki savjet, ako uopšte je potrebno davati, jeste da uvijek gledamo da ta oznaka, da je to nešto što je blagoslovom, što je vezano sa zvaničnom crkvom, da tu negdje bude. Sad, znate, sve što je sa blagoslovom i što je vezano sa zvaničnom crkvom uvijek mora imati neku doznu opreznosti, neku dozu dostojanstva. Neće to nikad biti oni bombastični naslovi i oni možda nikad neće privući tu. Ali ako budemo uporni, ako i mi budemo se vježbali u vještini prezentovanja naših sadržaja na društvenim mrežama, siguran sam da ćemo i mi doći kao zvanične prezentacije do te pažnje koju imaju te neke nezvanične, bombastične, pa ponekad i van crkvene strukture. Primjera radi, oče, ako bi, nadovezat ću se na vaš odgovor, ovu emisiju nazvali, recimo, pročitao sam jedan naslov pa kaže što Facebook sastavi, to Bog ne rastavi, to bi vrlo vjerovatno imalo na društvenim mrežama mnogo više pregleda nego li ako budemo stavili jedan zvaničan i ozbiljan naziv emisije o kojoj govorimo. Tako je, pa na nama je da probamo da pronađemo neku mjeru, znači. Mjeru da to bude opet prijemčivo s jedne strane, a sa druge strane da opet ne napustimo ono što je crkveno dostojanstvo. Oče, Svetog Porfirija Kavsokalivita, duhovna čada, kada su upitala zašto toliko često i zašto stalno koristi telefon u njegovom vremenu, on im je odgovorio da je
Gospod dopustio da se telefon napravi da bi se mogla propovedati reč Božja. Mi smo svedoci da danas u medijskom svetu, da li je to televizor, da li je to YouTube, Facebook, Instagram i sve nešto, možemo vidjeti razne duhovnike i možemo čuti razne duhovnike. Kako da prost i jednostavan čovjek, gledajući te duhovnike, zna da li je to zapravo jasan stav crkve ili je to nešto što možda i ne bi trebao da sluša? Pa kad ste pomenuli ovaj odgovor starca Porfirija Svetog, to me podsjetilo malo i na ono gostovanje našeg blaženopočivšeg i nezaboravnog mitropolita u Amfilohije u onoj emisiji Dok anđeli spavaju, kad mu u sred televizijske emisije zazvonio mobilni telefon. Tad je mobilni telefon bio prilična rijetkost i kada ga je pitala naša koleginica kako to povezuje korišćenje mobilnog telefona koji dalje tad nije bio nešto što je svako imao u svom džepu, mitropolit je dao neki veoma sličan odgovor starcu Porfiriju. Vaše pitanje kako da znamo koje sadržaje da konzumiramo sa interneta koji nam dolaze, to je pitanje na koje nema direktnog odgovora i direktnog recepta. Osim ovoga da tražimo da uvijek u svakom trenutku piše sa blagoslovom crkve ili sa blagoslovom episkopa i tako. I opet ni tada stvari ne garantuju. Recimo mi u Crnoj Gori imamo prosto čitavu poplavu nekih publikacija koje se štampaju sa blagoslovom manastira Ostrog, a mi ljudi iz manastira Ostrog ne znaju ništa o tome. Tako da tu već moramo da se vježbamo u onoj vrlini koju je Sveti starac također našeg vremena, odnosno malo prije našeg vremena, Pajsije Svetogorac, nazvao krunom svih vrlina, vijencem svih vrlina. Isto je. To je vrlina rasuđivanja. Znate, i ta vrlina rasuđivanja, čini mi se da je vrlo lijepo o njoj pisao u ljestvici Sveti Jovan Lestičnik, kad je podijelio da ono postoje 3 nivoa vježbanja u rasuđivanju. Na prvom nivou baviš se samo sobom, da rasuđuješ ono u tebi. Na tom srednjem nivou ili drugom nivou ti se baviš da rasuđuješ šta je ono dobro, a šta je ono što je loše. A na trećem, najvišem nivou ti možeš da se baviš i da probaš da rasuđuješ i drugima kojima je ta stvar potrebna. Ajde da krenemo od sebe. Ajde da krenemo od svog predstavljanja. Ajde, zašto bi govorili samo o društvenim mrežama? U svijetu. Da probamo da se krenemo od svog predstavljanja, da krenemo da rasuđujemo o svojim stavovima, pa onda kad se mi dobro utvrdimo da ono što izlazi od nas je uvijek ono što je blagosloveno i crkveno, da pređemo onda da probamo da rasuđujemo druge, a na samom kraju da probamo i da pomognemo drugima kako im je ta pomoć potrebna ili ako je od nje traže. Dakle, vježbati se rasuđivanju, toj kruni svih vrlina, nije nešto što je samo vezano za život u ovom materijalnom smislu, već svako od nas ima svoj neki identitet i u tom virtualnom svijetu. Čak i ako nije na društvenim mrežama, svako od nas koristi, ne znam, YouTube, koristi Viber, koristi razne druge aplikacije. Sve su to društvene mreže, iako možda nisu tako direktne kao što su, ne znam, Facebook, Instagram ili nešto slično. Oče, ako izuzmemo ljude koji društvene mreže koriste kao vid misije, koji društvene mreže koriste kao vid zarade, koji društvene mreže koriste kao način preživljavanja u današnjem vremenu, statistički podaci govore da negde 80% ljudi na Balkanu ima svoje društvene mreže koje koriste zbog svog predstavljanja široj masi. Po vama, odakle iskonska potreba u čoveku da sve nešto svoje predstavi ljudima, pod navodnicima, na tacni i da svoj život da dostupnim drugom čoveku ili 1000 drugih ljudi da to mogu da vide ili 100.000 kako to već biva? Da. Pa eto, rekli ste da 80% ljudi koristi na ovaj ili na onaj način društvene mreže.
možda ne postoji bolja argumentacija za to zašto crkva treba da bude prisutna tamo. Iako, kažem opet, i to možemo diskutovati, neki će možda reći i da ne treba. Ali zbog čega se ljudi tako otvaraju na društvenim mrežama, interesantno pitanje. Vrlo vjerovatno je da se radi o jednoj iskonskoj potrebi čovjeka da otvori sebe za drugoga. Potrebi da upoznaješ, da sklapaš prijateljstvo. Jer ti jesi stvoren da zajedničariš sa drugima. I ovdje vidiš mogućnost da daš informaciju o sebi. Da predstaviš sebe, gdje si, gdje se krećeš. Šta slušaš od muzike, šta čitaš, šta te interesuje, koji su tvoji svjetonazori. I ne vidim u tome nužno nešto loše. Ono što je problematično jeste u tome što te naše dobre namjere ne garantuju dobar rezultat. Sjetimo se najpoznatije epizode iz Edemskog vrta. Eva i Adam se ne odlučuju da kušaju sa drveta poznanja dobra i zla zato što su imali neku lošu namjeru. Oni idu tamo zato što su prevareni da će, čineći to, postati kao Bog. Sad mi svi znamo iz te milenijumske tradicije crkve, iz tog iskustva i Božjeg otkrivenja, da Bog nema ništa protiv toga da se mi obožimo. Na kraju krajeva to je postavio kao primaran i posljednji cilj našeg života. Ali sredstva koja su nam ponuđena, koja su ponuđena našim praroditeljima, bila su lažna. Ta zmija, taj otac svih laži, prevario ih je i učinio da oni probaju da ostvare ono što je blagosloveno na neblagosloven način. To nam govori, ta epizoda iz Edenskog vrta nam govori da prosto to što mi imamo dobre namjere ne garantuje da će to što mi se tamo pojavljujemo i što govorimo o sebi ponekad neće zamjeriti gledalci vrlo ili neodgovorno prema sebi i prema svojoj privatnosti. To što mi tamo radimo ne garantuje da će dati dobre i blagoslovene rezultate. Zato bi bilo veoma važno, možda sam to previše puta ponovio za večeras, da odgovorno, znalački, sa ljubavlju pristupamo korišćenju društvenih mreža. Da ne mislimo da postoji neki drugi ja koji smije da uradi nešto što ja ne bih smio da uradim u životu. Evo recimo, uzet ćemo za primjer koliko se ljudi lako usuđuju da komentarišu razne pojave. Recimo, sigurno da znamo svi ljude koji su mirni, koji su tihi, koji nikada nisi vidio da se nešto uključuju u neke žučne rasprave. Kad vidiš njih na internetu, prosto se čovjek iznenadi kakva energija. To zato što ljudi negdje imaju neki doživljaj da to tamo, da im se tamo dozvoljava da rade stvari i da osuđuju i da presuđuju koje ne bi mogli da rade u stvarnom životu. I prosto to je veoma opasno, zato što naša odgovornost ne prestaje zato što su naše radnje izvršene u virtualnom svijetu. Mi također možemo povrijediti nekoga i u virtualnom svijetu kao što možemo i u stvarnom. Evo, ja sam poput vas vrlo često uključen u te aktivnosti na medijskom polju misije naše crkve i kad čitamo komentare koje nam ljudi pišu, prosto mi možemo da uočimo da se formiraju kao neke vrste internet bandi koji organizovano napadaju ljude, uđu ti u tvoj sekciju za komentare, svašta živo napišu tamo, ne libeći se toga hoće li povrijediti ljude, hoće li to izazvati u njima različite emocije. Neće mi zamjeriti moja braća i sestra, ja to vrlo često vidim i među pravoslavnima. Pa vidim kad se dogovore, to može čovjek da vidi da odjednom napadnu na neku ličnost čije stavove mi ne dijelimo, ali nema nikakve potrebe da se na taj način ponašamo. Znači, vrlo odgovorno treba pristupiti društvenim mrežama i ne zaboraviti da podjednako kao što su važni naši postupci u ovom materijalnom svijetu i virtualnom svijetu, moramo imati odgovornost za sve što činimo, što govorimo. Govoreći oče o odgovornosti, koliko odgovornosti i zapravo iskrenosti ima na društvenim mrežama po vama i odakle potreba ljudima da sve svoje, odnosno sva svoja putovanja, materijalne stvari, da li su automobili, nekretnine i sve nešto što je u ovom, odnosno ovozemaljskom svetu neki reper, odnosno nešto kako bi mogao sebe da istaknem u ovom društvu i da se samo pohvalim,
da želimo to da iznosimo na društvenim mrežama? Pa s jedne strane to je jedna prirodna potreba čovjekova da se pokaže u što boljem svijetlu. I ona nije vezana samo za društvene mreže. Svako od nas negdje kada dođe u javnu sferu neće se truditi da bude onakav kao što je recimo ne znam u privatnosti svoga doma. I mislim da to nije nešto što je samo po sebi loše, ali kao i uvijek, ali to vrlo često zna da pervertira. Dešavaju se užasne stvari zato što vratimo se na sam početak našeg razgovora kad smo rekli da su društvene mreže prepune marketinga koji stalno plasiraju neke proizvode. Šta to ima za cilj? To ima za cilj da je tvoj uspjeh u životu u određenom smislu vezan sa tim koliko si ispunio te potrebe koje ti nameću te marketinške poruke. I šta oni žele da pokažu? Oni žele da pokažu ja ispunjavam sve kriterijume koje ovo konzumerističko, kapitalističko društvo postavlja predavno. Ja idem na ljetovanje, ja idem na zimovanje, ja imam auto. Ja sam uspješan čovjek. Ali ja bih tu i stao, jer zašto bih stao? Ne naravno vi, ali vrlo često vidim da ljudi kritikuju takav stav. Evo pogledaj, slika se ovdje, slika se tamo. Ali možda je prava stvar da mi zapitamo sebe zašto nam to smeta. Zašto mi nađemo sebe u situaciju u kojoj nam smeta što neko ima bolji auto od nas. Ukoliko nam smeta što je neko bio na ljetovanje, ja ove godine nisam bio u prilici da odem na ljetovanje. Zašto se ne radujem dobru moga brata? Čak i ako znam da to nešto nije iskreno, da je to nešto lažno, da li je moja kritika usmjerena ka tome da mu ja pomognem? Ili je usmjerena u tome što se iza nje krije jedna skrivena ljubomora koja je opet zaodjenuta nekim pravoslavnim duhom, a zapravo je pravi problem što ja nisam na tome mjestu. Zato i na društvenim mrežama kao i u svijetu da njegujemo ljubav jedni prema drugima. Da njegujemo, da se radujemo zbog nečijeg uspjeha. Da se radujemo što je nekome dobro. Da tugujemo što je nekome loše. Da tugujemo ako neko sebe predstavlja na onim što nije. Da probamo da mu pomognemo, a ne da to bude prosto jedan od izgovora zašto bismo mi kritikovali njega. Čini mi se da vrlo često postoji ta pojava među nama kad razmišljamo o nečim tuđim profilima. Pravoslavna crkva u tome se razlikuje od mnogih drugih kvazi duhovnosti. Kad odete kod nekog vračara i kod nekog atara ili nebitno koga, kažete mu imam taj problem, uvijek će biti kriv neko drugi. Te imaš i plavu komšinicu koja ti je, a imam plavu komšinicu. Evo ne. A kad dođeš u crkvu, kad dođeš kod duhovnika pa mu izneseš svoj problem, on će, čak i ako je objektivna krivica na nečije tuđu, pravi duhovnik će ti reći pogledaj sebe, vidi sebe, da nisi ti izazvao, da nisi ti problem. Tako i ovdje u ovoj situaciji, da probamo uvijek da pogledamo prvo sebe, pa ćemo onda lako pomoći i drugome. Poznato nam je, oče, da društvene mreže oduzimaju mnogo vremena. U nekom kasnom stadiju može doći do zavisnosti od istih i znamo da neki od duhovnika savjetuju da je bolje provoditi vreme u molitvi nego li na društvenim mrežama, s obzirom da je molitva, poznato nam je, način da se približimo jedni drugima, a samim tim da se približimo i Gospodu Bogu. Pa kako vi sagledavate ove misli i kako bi vi posavjetovali naše gledaoce da naprave određenu pravu dozu odnosa prema društvenim mrežama i prema molitvi? To je izuzetno komplikovano pitanje. Apsolutno sam saglasan i prosto čak i kad ne bi bio saglasan to bi više govorilo o meni nego o određenoj temi. To nije samo konsenzus duhovnika, čini mi se da je to konsenzus i prosvetnih radnika i psihologa i ljudi iz različitih sfera. Prosto mobilni telefoni odvajaju nas od molitve, odvajaju nas od svake knjige. U nekim ekstremnim momentima oni nas čak odvajaju od naše porodice. Hoćemo li sebe uhvatiti, svako od nas koji smo roditelji, da ponekad naše dijete traži pažnju od nas, a da mi nešto u tom trenutku imamo preče, da pročitamo neku poruku,
da odgovorimo na nešto. Hoćemo li prepoznati da mi neke naše najosnovnije zahtjeve koji će biti na kraju krajeva i predmet našeg odgovora na strašnom sudu zapostavljamo zarad svega toga. Siguran sam da će se svako od nas naći krivim pred tom optužbom, makar u nekom obimu i prosto na nama je svima, opet kažem, da tražimo i da probamo i da dijelimo svoje iskustva. Da probamo da nađemo načine kako da nas to ne obuzme i kako da se izborimo, opet kažem, za taj 1 sat dnevno. Kad ćemo mi stati bez telefona, stati na molitvu, stati pred Gospodom, iznijeti mu kako kroz riječi bogonadahnutih otaca koji su pisali te molitve, tako i kroz naše sopstvene riječi, sve ono što nam stoji na srcu, sve ono što nam stoji na duši, sav teret koji imamo. Neće nam mobilni telefon olakšati taj teret. On će možda malo skrenuti misli sa tereta koji nosimo, ali jedini koji može da zajedno sa nama uzme taj teret, da podijelimo taj jaram, je Gospod Hristos. I zato je mnogo važno da se izborimo za taj trenutak, da prosto kažemo sebi neću ga koristiti to neko određeno vrijeme, ako već nismo u mogućnosti da ga u potpunosti ukine. Oče, poznato nam je također da neretko mlade generacije kontaktirajući i razgovarajući putem društvenih mreža sklapaju, mogu biti slobodno određene veze, pa iz tih veza čak i u starijim godinama dolazi do sklapanja brakova. Kako bi vi posavjetovali, odnosno kakav je vaš pogled na to? Jasan je evanđelski kriterijum. Po plodovima njihovim poznaćete ih. Svako drvo ćemo poznati po tome kakav je plod koji daje. Mi možemo da vidimo oko sebe, Bogu hvala, i lijepih primjera. Svako mislim da može da navede po nekoga ko se upoznao na društvenim mrežama, ko je makar tako započeo komunikaciju međusobno i gdje su ti plodovi već ne samo ukusni za njih dvoje koji jedu taj plod ljubavi, nego i za čitavu zajednicu. Ali ne zaboravimo da isto tako kao što su sklopljeni mnogi brakovi preko društvenih mreža, da su se mnogi raspali zbog društvenih mreža. Ne zaboravimo da su sklopljene razne vezice koje su nanijele mnogo više emocionalnog bola i tuge nego što su donijeli koristi ljudima koji su ulazili u te veze. Zato nema jasnog i otvorenog odgovora ni na ovo pitanje kao ni na većinu. Da. Ali uvijek da imamo na umu da sve se može iskoristiti za dobro i za loše. Oče, kada govorimo o društvenim mrežama, želeo bih i bit će veoma duše korisno ljudima koji nisu u činu, koji nisu u kliru, koji nemaju priliku da putem društvenih mreža misionare i na neki način iznose reč Božiju i da proiznose savete duhovne. Kako vi savjetujete laike da koriste društvene mreže na dobro svoje crkve, na dobro svojeg bližnjeg, na dobro svoje porodice i na dobro samog sebe? Blagoslov vaskrslog Hrista, idite i naučite sve narode. Čini se da nikad nije postojalo sredstvo koje je dostupnije svim narodima, svim ljudima, svakom pojedincu danas nego što su te društvene mreže. I nikad nije bilo lakše ako čovjek želi da se uključi u crkvenu misiju, ukoliko ima slobodnog vremena da to učini. Zaista crkvena misija na internetu se pokazala veoma korisnom, naročito u vrijeme korone. I tad smo vidjeli u vrijeme onih pandemijskih lockdowna, u vrijeme karantina, jednu eksploziju kreativnosti kod pravoslavnih ljudi. Ja mogao bi da navedem jedan interesantan primjer. Naime, mi smo u Mitropoliji Crnogorskoj i Primorskoj, svi znate, vodili onu veliku borbu početkom 2020. godine za slobodu crkve, za njenu imovinu, za naše pravo svakoga od nas da ostanemo vjernici kroz one litije koje evo mnogi nazivaju tako i veličanstvenim i istorijskim. Sigurno da će vrijeme pokazati
sve kako je to bilo, ali možemo da posvjedočimo svi koji smo učestvovali da je to jedno vrijeme tak tolike blagodati koje nikad se više ponoviti neće. I vlasti tadašnje koje su bile su se dovijale na različite načine kako će suzbiti misiju crkve, kako će suzbiti litije. I odjednom poklon s neba, korona. Čim su se pojavili prvi zaraženi, čini mi se nije bio ni dvocifren broj, eto razloga, zabranjuju se litije. Mi dolazimo u situaciju gdje vrlo moguće da će se sva ta poruka utišati, da će ljudi izgubiti entuzijazam, šta uraditi, kako pomoći. I blažene uspomene, naš mitropolit je pitao, pa možemo li mi kako te litije da prenesemo na internet? I mi krećemo jednu, tako baš na društvenim mrežama, aktivnost. Mitropolit je prvi gost i mi kažemo idemo u internet litiju, da dođu svi ljudi na taj live prenos koji ćemo mi raditi. I nevjerovatno u svoj toj čitavoj priči 160.000 ljudi je bilo prisutno na tom live prenosu. I kasnije su se jedan za drugim ređali episkopi, mitropoliti, sveštenici, naš sadašnji patrijarh, naš sadašnji mitropolit, vladika Atanasije Mileševski, vladika Teodosije Kosovski. Ko sve nije bio? Pa u jednom trenutku na njihovu inicijativu, što je još zanimljivije, u internet litije žele da se uključe predstavnici drugih pomjesnih crkava da oni izraze podršku. Pa dolazi mitropolit tadašnji Volokolamski Ilarion. Pa nam dolazi u goste sve posredstvom interneta. Episkop Katarski, Makarije iz Jerusalimske patrijaršije. Pa episkop, čini mi se, Georgij Slovačke. Prosto jedna nevjerovatna energija koja se prelila u virtualni prostor i mi smo, kao što smo imali svakog četvrtka i svake nedelje litiju, pa u medijima sutra dan izvještaj šta je rečeno na kojoj litiji, ko je gdje bio, koliko je gdje ljudi bilo. Ponovo u medijima se pisalo, sinoć je bila internet litija, učestvovalo je toliko ljudi, gost je bio to, on je rekao to. I tada smo se trudili da držimo tu sabornost crkve i bilo je, da kažemo, jedan gost je uvijek bio sveštenik koji je vodio litiju, ali smo imali uvijek jednog gosta iz reda laika i koji je bio obično iz nekog reda intelektualaca, viđenih ljudi koji su podržavali naš litijski pokret. I prosto odjekuju tadašnje riječi našeg sadašnjeg patrijarha, tadašnjeg mitropolita Porfirija, koji je rekao da je na nama zaista obaveza da iskoristimo tu priliku koja nam se dala i da... Zašto sam sve ovo ispričao? Dok smo radili te internet litije, toliko smo imali pozitivnih priloga. Ljudi su se uključivali i pomagali nam na najrazličitije načine. Prosto od tehničkog opremanja do ideja, do misli, do montaže. Mi smo to radili u jednom potpuno gerilskom ambijentu sa dva neka mobilna telefona bez ikakvih kamera, bez ičega. To je prosto probudilo jednu energiju u kojoj smo svi našli svoje mjesto. Ajde da ne izgubimo tu energiju. Ajde da i vama sa televizije Hram koji radite ovaj zaista pionirski posao za našu crkvu. Ajde da se i ljudi koji nisu profesionalno vezani da vam se nađu, da vam pomognu na različite načine. Ajde svi da se uključimo, svako sa svoje strane u crkvenu misiju. Jer zaista Gospod nije rekao vi ste ljudi, vjernici, vi nemate nikakve odgovornosti za širenje hrišćanske ere. Svako od nas je odgovoran za sve. I ajde da svi damo, da svi budemo te čestice i kamenčići u mozaiku, pa će neko biti važan i bit će u oku mozaika, a neko će biti sa strane i bit će pozadina, ali svako ima svoje važno mjesto. Oče, shodno vašem odgovoru, poznato nam je da ste vi autor pop recenzije koja je također jedan oblik i vid misije crkve, pa zamolit ću vas da pojasnite našim gledalcima kako je došlo do stvaranja pop recenzije, šta je zapravo ideja pop recenzije i kako to, sagledavajući pop recenziju, možemo spojiti veru i recimo sport, kulturu ili neku drugu društvenu granu. Pa eto, drago mi je da ste primijetili taj dio našeg rada. U svakom slučaju to je jedna emisija koja nije tako, da kažemo, ambiciozna, niti ima za cilj da iznosi neke zvanične stavove crkve. U njoj otac Gojko Perović i moja malenkost razgovaramo o nekim temama
koje nisu direktno vezane za život crkve. I uvijek i u crkvenim medijima, složit ćete se, ta dilema do koje granice ide mjera našeg interesovanja. Da li je mjera koju muziku recimo treba da puštamo na našim crkvenim radijima? Da li su teme iz kulture vezane za crkvu? I onda imate oprečne stavove. Neki ljudi koji uvijek i u svemu pronalaze tragove hrišćanskog i koji smatraju da sve to treba smjestiti na crkveni medij. Neki ljudi koji kažu ne, treba se držati isključivo crkvenoga. I mi smo se potrudili da nađemo jednu sponu između ta dva svijeta i da probamo da potražimo i da argumentovano objasnimo ako postoje neki tragovi hrišćanstva, hrišćanske ideje i hrišćanske, da kažemo, ikonografije u savremenom filmu, savremenoj muzici, savremenoj književnosti i nekim drugim pojavama. I tako smo realizovali jedno 25, čini mi se, epizoda do sada gdje smo razgovarali o filmovima, nekim koji su recimo konkretno baš pravoslavni filmovi, kao što je bio film o svetom starcu Nektariju Eginskome. Ali smo isto tako radili film Don't Look Up, ili kako bi preveli Ne gledaj gore, sa Leonardo DiCapriom u glavnoj ulozi, koji obrađuju jednu apokaliptičnu scenu kraja svijeta. I to nam je posluži nam tako neka tema koju obradi da vidimo kako bi pravoslavci to obradili, kako bi pravoslavci to rešavali. I to se pokazuje veoma uspješno zato što dolazimo u kontakt sa ljudima koji nisu direktno vezani sa crkvom. Znate, jedan prosječan slušalac Svetigore i gledalac tih naših emisija na društvenim mrežama, on je već crkven čovjek. A ovdje sad prvi put dolazimo u kontakt sa ljudima koji recimo vole određenu muziku. Radili smo, čini mi se, osvrt na posljednji koncert doktora Neleta Karajlića sa Stefanom Milenkovićem, našim čuvenim violinistom. I taj spoj nespojivo, kako crkva spaja neke stvari koje su nespojive. Kako to da je Hristos i Bog i čovjek. Kako to da žena i rađa i ostaje djeva. Sve su nam to, i recimo odjednom nam se javljaju ljudi koji nisu uopšte bili zainteresovani, nego vide da dva sveštenika govore o muzici koju oni vole i ostanu. Ono što je naravno uvijek, i mi to se trudimo na svakoj, mi ne donosimo nikakve zvanične stavove, niti sudove. Već jednostavno pokušavamo da problematizujemo, da vidimo gdje sve možemo naći tragove Hrista. One male logose koji su svuda utkani. I možda koje ljudi nesvjesno ostavljaju. Recimo ljudi koji napišu određen scenarij, onda ljudi pronađu neke hristološke momente u njemu i on kaže ja to nisam, ali je napravio. Koliko je lijepo kad milioni, recimo, ljubitelja Tolkienove trilogije Gospodari prstenova budu upoznati sa činjenicom da je to čitava jedna konstrukcija koja želi da prikaže Hrista kroz 3 lika. Koliko je divno kad, ne znam, Hrabro srce Mela Gibsona, kad mu kažemo da ona sredstvo za mučenje na kraju filma je u obliku krsta i da njega polažu na krst. Koliko ima takvih divnih scena koje jednostavno ljudima mogu da budu kopča, mogu da budu udica na koji će se uhvatiti i dalje prići ka Hristu. Oče, i za sam kraj ovog izdanja Vrlinoslova zamolit ću vas da poučite naše gledaoce u pogledu na društvene mreže. Pa i za društvene mreže, kao i za čitav naš hrišćanski život, pouka je jedna. Kriterijum svakog našeg postupanja treba da bude ljubav. Ako sa ljubavlju pristupamo našim bližnjima, bilo u virtualnom, bilo u stvarnom svijetu, domaćemo blagoslov Božji. Jer sjetimo se, Gospod razgovara sa raznim ljudima, i dobronamjernim i zlonamjernim, i oni ga pitaju koja je najveća od svih zapovesti. I on nas tada informiše da je najveća od svih zapovesti i svih vrlina ljubav. Da imamo ljubavi prema Bogu, da imamo ljubavi prema bližnjima, da volimo jedni druge onako kako volimo i same sebe, i da će Gospod Bog svakog blagoslova i svaki ljubav. Oče, u ime redakcije televizije Hram, hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste poučili naše gledaoce u pogledu na društvene mreže. Hvala i vama. Eto, nadam se da je to bilo na korist više kao jedno iznošenje
mog nekog ličnog stava, nego kao pouke. Na svima nama je da i da li uz pomoć ovoga ili suprotno od ovoga izgradimo neki svoj stav i pomognemo jedni drugima da shvatimo sve savremene fenomene, pa eto i društvene mreže. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji, živi i zdravi bili. Vidimo se za 7 dana na istom mestu, u isto vreme sa novim dušekorisnim temama.